دولار و لیره یا سوری ایروجی من جاره کشورا گوته بو نظام تبیرا و یا نا ایروجی امی بحث دلار و لیره یا سوری بکن من گوته بو جبو کن آگاهداری بهای نو یه لیره یا سوری بن لحنبری پرین بیانی دوی بولتانا هفته امی هر جارا که ما فرسندید امی بحث بکن یعنی هر جارا که گوهرتنک بهای لیره یا سوری دا درکت لروژ بای کرسانه و لگلک نافچین سوری او یکمین جاره هر دلار که امریکی 16,000 لیره سوری در باز کرد. جقامیش رو دست بکم. هر دلار که امریکی فروتن به 16,105 کرین هر دلار به 16,000 لیره سوری بود. لشامه فروتن هر دلار 14,900 کرین جی به 14,700 لیره سوری. لادلبه فروتن هر دلار به 16,100 لیره کرین به 16,000 لیره سوری بو و لبانکا ناوندی سوری جی هر دلار که امریکی به 10,900 لیره سوری بو. اف چند روزن لپاریزگاه سویدا لباشوری سوری خوپیشاندان چه بونه؟ گروه گشتی رو هبو خوپیشاندان جبو روش خراب یا آبوریا خلقیه. سه روزن لپرانی باجار و باجاروکن پاریزگاه سویدا هر وها لدرعا خوپیشاندان لدجی بهابونه درد کفن چالاکوان و خوپیشاندران جه خلقی خواستن دکان و بازار بگرن و گروه گشتی را کینن. چالاکوان سیاسی و گرتی بره مهند شهاب علی الدین جه سویدا جنوا گروه یعنی جنوا خوپیشاندانه جروداوی را گوت نهاد دکان و بازار همو گرتینه جده و لپرانیا جاده و بازار سویدا ج خلقی هات خواستن کو بشداری گروان ببن پشتی تکچونا روشا آبوری لنافچین دبن کنترولا حکومت سوریدا بدنا ناكل يا بشار ما بدنا حاكم اشحار بدنا ناكل يا بشار سیروژن لگلک باجار و باجاروکن پارێزگەهên سوێدا دەرعا و گوندەوارên شامê xwe pêşandan li dijî xirabiya rewşa aborî û nebûna xizmetguzariyan berdewam in. Ev dîmenên îro yên xwepêşandaneke parêzgeha Swêda ya Başûrê Sûriyê ne. Îro li Swêda greva giştî hatibû ragihandin. Dukan û bazar girtî bûn. هو صوت المجتمع المحلي. پروتستوکرین دنگ جواکا نافچهیه تا آلیه کی دن آلیکاریا و تفگرا خلکی ناکه ین آلیکاریا و تفگری دکن جواکا نافچهیه و ایشو خما ولاتیان و زورداریا لسر خلکی فد بیجن داخواز قونا خا صفر دست پیدکن و دو قونا خا گوهرتن ده بداوی دبن آنگو گوهرتن روشا آبوریا هری خراب زیده کرنا موچه ین کارمندان لگوری روشاهی همو بریارج قونا خا پشتی هلوشینا آبوری را بین هشتن و افد سلاتا زوردار جنافچه بی دور خستن. لگوری مدیا خواجی ایرو تنه لپارێزgeha Swêda li çil cihan xwepêşandan birêve çûn. Kesayetiyên Durzî jî piştgiriya xwe ji bo xwepêşandana nîşandan. ئەمێ بە ئەوەیەکی باش کار بکەن و دەولەتەکە ڕاست ji bo we û zarokên we durust bikin. Hêviya me hûn in. Ciwanên me cihên giştî milkên me ne. Bi xwîna me hatiye avakirin. Em xwediyên zeviyê ne. Divê em wê hay jê hebin. û bi rastî jî divê em çavdêriya selametiya wê bikin. Divê em bi hemû şiyanên xwe xizmeta xelkê bikin. Ev xwepêşandan di demekê de ne ku rewşa aborî li navçeyên jêr kontrola hikûmeta Sûriyê de gelekî xirab bûye ku $1 Amerîkî 16,000 lîreyê Sûrî derbas kiriye. Tevî zêdekirina Serokê Sûriyê ji mûçeya karmendên hikûmetê re jî niha mûçeya karmendên hikûmetê 12 heta $14 Amerîkî ye.